Саха СССР төрүттеммите 100 сылыгар улуу өктөп революциятин 105 сылыгар онна народтар самагалыгууларын күнүгер аналлах сетинни хеттиш күнүгер айылгы народ айымнетін жетигер чырапчы улуугун коллекционердарын 10 сыллах үбүлөйней тәрәхинне болан аста. Тәрәхин йөрүләк чағын мошут кыға айылгы пинигина салаян итта. Кәлбит ылжыттары йөрү ага жагыр сайыннарар кинихинен үлелир дархан инкү белеон ахуахай ансамбль таларута кергетті. Сайлаячы Елена Петровна Сивцева Российская Федерация уапса юрақтағының бачоттақ үләхеті. Чурапчы улуғын марыкчан коллекционердер түмсүйлерін сайлаячытан Надежда Николаевна Захарова тәрәхінінен кеңдалағыннағы выставка ұйтылдынна. Выставкаға ажылын нехилегеттен Анна Дмитриевна Михайлова 2 сен уалаттарынан кәлбиттері жан балғам тұтын тартта. Мен әбәм сүбәтінен ручка мұстар болды. Басты ручка мұ. Ол 2-19 сылақ еді. Тағылауды. Самый сөбілер ручка фонарикта сақындық. Ручка бардақ саны 106. Выставкаға арасының интерегіне мұнюлар балла. Историяға аналлах мал сал ағалам выставкалы тұрабын, оны хамай күндім бал бейе иде хаджар кенеге бет бұнару Семен Андреевич Новгорода алпа беніне құрылы бұд. Саңа олығы аябыт жен кенеге болар. Onu açıtağu canlar bu kinigeye hurullah hajar açıtağu turu lehet canlar tustarından kinige bolar. Somağolahu künüger anallah diyen bir urukku kaliyene barı sircipet Vladimir Ilyich Lenin bolar. Kine anı kine kanallah bu apta begara jetin kinige tabar skola olur anan hurullu bud. Onu urukku behege kaliyene canlar ulu Stalin'e nar şuguriyeller ete o kinde. Apta begariyatın kinigete ağallı bud onu urukku bırahanlıklarga barı jağaddalehi be olar ete. Ol onu bu nara kırıkkalarından ja poştanan ağaddalehi ütar bolar ete bit. Ol onu anal onu kelbit akkırıkkalar bu hıjallar belinge kölüyönü gördün diyen barıtın burdum munyamık gördürüge jahijabıt. Marka kalleşenedara talipit 10 sıvıga bugün ağabey meheka bugün kalleşe kadar kallem konsumatöründen kalleşeven konsumatöründen hamı etemin hamı bölge uzunçok kim diyen komünistike internasyonel mamajörde tönce de olsa sübekki huvaka taksıbı uzunçok. Клавдия Капитоновна Эверестова андайды народын атағын таңағын сувенирдарын Надежда Константиновна Данилова кихини араңатчылыр аннеллар. Арас аңғықтарын Анастасия Ионовна Дешковская айылға тағыттан Жаракен харысқалары кергеллері онна мұндағайын ехілегеттен сылжыр медицина ветераны Антонина Георгиевна Неустроева. Жікті қаппа түмсүй салаятчыта. Былырғы малы салы хомоян кәлбет елжіттар балғамталарын тарттылар.